Kodwa shuthi vele khona into abangayizwa kuwena abayizwayo ukuthini ingakho sikuthathela wena vuma lokho ukuthi hayi inkinga ikuwena uyalungisa nje ungasasa noma yena uthi inkinga ikuwena inkinga ikuwena nakuwena kumele uthole nje okwakho nakuwena lokho kuphethe uzomyeka manje masemva lokho uthole omunye uzophinda umgili sesikhulisana-ke la mntakama sesikhulisana-ke manje sesithi sesifuna ukuthi manje sithole nesolution-ke ukuthi kungalunga kanjani le nkinga yethu. Usisi lo ukhala ngokuthi ucela uhlukane naye angithi lento yokumphosta umenza yonke lezo zinto uthi ucela uhlukane nalikude okwendoda ngicabanga ukuthi ayi lokwendoda avela ngithi wendoda usathandana vela ngisazokula kodwa ngavela sisathandana anisathandana kodwa mina ngisamthanda sisi engathi uyasola usisi ukuthi engathi usajola nendoda yakhe ngempela usajola nayo indoda vele ngisajola naye babengane yami phela vele okusuthi anikaze nihlukane sahlukana sahlukaniswa yena nako-ke khulu uyamuzwa-ke sisuthi engathi usajola angimsoli mathi usajola naye ngoba ey'nsukwini phela njengoba ngisho ukuthi uke wamfonela kanti last week ubehambile wahamba wathi usawelala out usuke seze kumina-ke usuke seze kumina lokho kumele ukwazi lokho ukuthi wena uyohlezi nje uthatha phela kumele uhlezi wazi ukuthi wena uyohlezi uthatha kuphela phela wena owami ubaba engane uzobuyela kumina khohlwa nje ntombazane ngiyakutshela sikuphi isidingo sokuthi uthi wena uzobona ukuthi uzoba njani yakezwa uzobona ukuthi uzoba njani sikuphi isidingo sokuthi musanixabana imani uzobuyela la kumina uzosala kanje uzifakile zengane yami nayibona-ke le ngane yami leyo okusalayo uyifaka uyi-afford mina noma ngangayi-afford okusalayo noma ngangayi-afforda kodwa indoda igcina la uzobona noma ingalala lapho izona eyami ngiyakutshela iyabuya endlini noma ungenzani ini indoda yami izobuyela kumina sisi usuyayithola-ke bhuti into ade ngisho ukuthi usaqhubeka naye usendela amanuthi kodwa uyaphika ukuthi akamsendela amanuthi kodwa phela bese ngenzela wena nje ubani isifithi nisathandana vele ngisamsendela yena yebo uhlukane baba umntanakho babengane yami sikadla amantombazane phela noma ngabe ungambona yabona njengoba umbolose kanje imali endoda yami imali engane yami yonke lo mali futhi abize enganeni yami sengizodlala yena ingoba uyithola awuyanelisi ingakho wena ubona nje uzuqabe ngisho uqaba khona izosa kwena nje thina siyisebenzisi-ke lezo zinto mana igcina imali igcina nengane kodwa kusala lutho wena ungabedala ufone ukuthi udle amadeda abantu yonto eyifonelayo leyo noma ungalala uzobona-ke okusalayo uzobona okusalayo uzobona nakakumbombe sobona izogcina ngokulala nawe ngekunika imali uzobona sifunga umaye ethuneni ngiyakutshela emva kweminyaka emingaki ungayitholi imali usubona ukuthi uzoyithola endoda yami endoda yami kodwa endoda yami uzobona ukuthi kuwena njengabathembele engathela igazi phansi ngoba vele awusoze wayithola imali ngizoyinuka olidlisobe izinto ezimnandi imali endoda yami wavele wabona ukuthi lezi zinto ezimnandi engifanele wena ngani ngoba phela lokho lo mhambayo angani vele sakuwena wethengele wena yini yona size siyophuza nje kwakwenze njani loba yehlezi iphuzi kwakuphuza imali aba indoda yami yakho isuke khona indoda yami ungangitsheli ngokhipha u-200 uthi imali leyo imali endoda yami kodwa kusalayo umuhle unje imali yengane yami efanele ithole ingane yami awuyitholanga nje wena ingane yami kodwa kusala imali endliwe iyondliwa yebo noma ingondle kodwa wena ufuna ukuphatha phakathi kwababa ingane yami nengane yami ngeke ukubone lokho